Lirnginga Mizoram ahim lober ziak tu vanlal sang atau chong. Kan chen na khovel hi thumal pakhata soidon chuan lithospheric plates, tectonic plates chunga hian ain ngata nibera. Mase in nga na ber kan ti hian anwaya om dan zok hi apoi mo lai chuani a. Kan chen na khumwal pui zong te hi tectonic plate cha tak tak chunga an oma. He plate hi lung tuilum tak chak dewa tol thei chunga achuanga nibera. Chu vangin plate hi a foundation emo ain nga na chu ni. Chu ain nga na ache te mo ake emo hian achunga om kan nia wangin a hlo om ngal hle a. Plate pahni anin nor tom hian tlang alo oma. Anin to swal hian lirnging a thleng thin ni in mithiam ten an soi. Khovel hi purun sen ang dewa in thua tru na ni a. Chu tapon lang ber chu kan chen na le kanin nga na chu ni. Alai hol hi lung tuilum om na mun. Plate te tol kwal thin tu ani a. Adot lia hian kor anti mai. Khovel lai li ber thir le nikal om na mun lum tak hi ani a. Heng tectonic plate sang te hi kanin nga na an nia wangin. Scientist te chuan tun lai hian early warning system chang kang tak takan mang renga. Kumsang ni som ni paruk chawa plate che dan wanga. Lirnging thleng theilaka invent thiam apoi mo hle thu an soi cham chia. Kan chen na khovel pon lang ber in nga na hi lungchang reng ani lawa wangin a chekwal renga. Chu wang chuan lirnging te hi a thleng thin ani. Chung tectonic plate chekwal renga chuan Pacific plate hi khovel ta na plate lo om ber le lo om thlen tam ber tu nia ngai ani a. A lo om biak na chan chu Pacific Ring of Fire anti mai. He plate hi avel plate dang tine na anin to na zong deuh tho hi Ring of Fire tia shiat ani a. Khovela lirnging thleng zong za somkwa vel le lirnging lian biak 81% vel hi he hmuna hian a thleng thina. Khovela tlang kang om zong 75% chuang hi Pacific plate hual tu Ring of Fire atanga chuak bok hi ani. He plate hian plate dangte chu anwaya anor lua wangin khovela lirnging na ber le tsunami rap thak tak a thlen tir thina. Kumsang ni som ni paruk January tha thleng hian he biala hian lirnging ala thleng renga. Expert te chuan Pacific Coast, USA le Japan lamtia mega tsunami le lirnging lian zok a thlen le thei thu an la soi renga ni. Indo-Australian plate te hi kaini India ram omna le in nga na plate ani a. He plate hian Himalayan belt zong anor toma wangin lirnging thleng thei lo om taka kan om mek thunga ni. Mizoram biak hi khovel tectonic plate lian pahni Indian plate le Eurasian plate in nek ton na hmun taka kan oma. He din hmuna wang hian Mizoram chu leilung in nga na lama active zone ani a. Indian plate hi Burmese plate zok noi lama muang changin atul lut renga. Chu a che reng na chuan le chung ril lama norna na tak asiama. Chu lirnging mangin aron puak chuak le thina wangin. India rama lirnging lo om na mun thliar ranzi nga Mizoram chu asang ber zone 5 fa om ta ni. Chu wangin engtik lai po in lirnging rap thak tak thleng thut thei renga ni wangin. Sakai bak nei mu hil chunga om ang chau kan ni ti na ani ber mai. Om zia dang lia chuan Mizoram hi fault lines leilung tliak lian tak pahni in kara om kan ni a. Atlia kaldan hi champhai tanga Myanmar ram ri zui thazelin mara tanga chim zong atliak ani bera mat fault anti mai serchi bul matlui hnuai tanga northwest southeast zong atliak ani bera heng tectonic plate che dan hian tlang sang asiam baka Mizoram lungte hi sedimentary rock lung no deu an ni wangin plate che thlek hian leimin aum ma hle a chutiang ani wangin leilung che tan uluk zoka zerchiang turin scientist te chuan champhai le a chevela hian Geological le Geophysical investigation te an nei ring ani scientist te zerdan chuan Mizoram khopui sang te hi leilung tliak na ya anom deuh veka champhai le a chevel hi plate chet na asan zwal na lai mun ani a himlo ber pol ani bok. India tectonic plate te hi a him tok lo hlia chu wangin himlo na hmun pui berte zinga mi ani achan po India plate hi marlam panin kum khata centimeter nga vela chakin atul renga wangin Eurasian plate chu awanam tlata he plate pani in nam ton na hian Himalaya tlang hi ati sang tiala pressure na satak asiam bok. Kumsang ni somni pali tanga sang ni somni paruk chunga zirchiana tharbera chuan India tectonic plate hi atul phei reng chau nilavin
Tibet noi lama ain phelmek ti an mu chuak le zela he thil thleng hi delamination an ti a noi lam shril zok chu abala achung lam ero marlam panin anor reng thungani chu wangin he plate in nam ton le in phel hian mun sang sanga lir ngheng na satak athlen tir theya scientist te chuan Himalaya che ve le India marlam chu lir ngheng lo om zinga asang ber zone 5 a anda deuh vekani he plate chet na hian lir ngheng chau ni lo lungtliak le mun then khata chuan tsunami thlengin athlen tir theiti geologist te chuan an soyani Mizoram tan chuan India tectonic plate chet na hi lo om hle a achan chu Mizoram pumpui hi India rama lir ngheng thlen lo om na sang ber zone 5 a awm wangani kumsang ni somni panga le sang ni somni paruka mun then khat zone 6 a anhlan kairwal hian Mizoram po hi India marlam zinga thlipui le lir ngheng lo om na mun sang ber zinga alatil renga Mizoram hi India plate le Myanmar plate te in to na mun nai taka awma plate pahni in nam ton le hian strain asiam renga chu lir ngheng angin alo chuak ta thina ni kumsang ni somni a champhai district che vela lir ngheng wei tam tak a thlen non reng chan po kha he plate chet na wang leo leo hi ani a chu wangin scientist te chuan Mizoram hi tectonically active anti phata ani Mizoram tan hian India tectonic plate chet na hi lo hle a achia dan tur hi zir chana shanga chuan Mizoram chu seismic zone 5 fa awma wangin magnitude 7.0 ve lir nginga thlen chuan Aizawl khapuya ringot po mi singa chuang an thi pha theiti zir chana then khat chuan an tar langa concrete in sang tak tak lir nging laka him lo le mun kham taka ding te hi atam zok an tlu chhia emo an chena sa hle don ani in 21.5% vel chu man tlak mi alavin a che thei tur chu tani boka kan mi masa pastor chonan chan mari ko na tangin bong kon alang thei ati kha atak tak hian a thlen theina chance hi asang so thle ani tin Mizoram in ngana leilung hi a nge lawa wangin ler ngeng moderate magnitude 5 atanga 6 lek po in mun tam taka lungle leina satakin ati tliak theya chu chuan kong pui le in tam tak a hnol che thei bokani ler ngeng na satak a thlengani chuan tuiluan na pipeline te electric hrui le internet connection te a che vek dona chumi ba ka damdoi in po achiat vek the wangin liam te enkol a har sa hle ang Mizoram hitang ramani wangin lir ngingin kongpui ati chiat chuan pon lam thenum state atanga chanpui na lo lut tur aping vek theya keimani le keimani nge po in kalpo hlei theilavin kan om theya chu wangin Mizoram sarkar chuan na satakin statewide earthquake mock drill abuat saya hei hi chiat na lo thleng thut laka kanin rin tok le tok lo fia na ni Mizoram sarkar hian India tectonic plate chet na le lir ngeng lo om laka mi pui kan him theinan ram man na sang asiama Mizoram puma chiat na lo thleng thut laka in rin lok na lian tak akal pui renga National Disaster Management Authority le State Disaster Management and Rehabilitation Department te bul tumin Mizoram district ina lir ngeng thleng thut theila kalem chan nei fo ani a he huna hian mun somthum paruka in chim kang mei le leimin thlen dan lem siamin chiatna a thlen thuta chet lak dan tur anzir chenani lir ngeng le chiatna dang a thlen thut po a chan chhuat na thok ngal thei turin Mizoram Armed Police le IR Battalion te changin State Disaster Response Force SDRF unit li zet adin to bok in sakkunga lir ngeng laka a himjok nan kumsang ni somni pali khan Mizoram Urban Area Building Regulation asiam thara hei hian in sakdan tur le asan zong bituk tele mun himlo enfia masak te atar langa district tina deputy commissioner te compound na emergency operation centers EOC adin veka chiatna thlenin heng mun hi thuzon na le thunun na mun pui ani ang kumsang ni somni panga sang ni somni paruk budget atan po state disaster risk management fund atan cheng viable che somnga pasari zetata a he sum hian chiatna thlen ma a inrin lok na le a thlen nuwa tan puina na te a huapa tin Aizawl city master plan te mangin mun him lo le leimin thleng theizir chian na akal pui reng boka Mizoram sarkar chuan chiat na hi sarkar chauhna ani lo thule mimal tin te kanin rin tlan veka poimo thu po an soi war thin hle ani lernging hi scientist te point a thlen hun tak an shelok theilawa ma se a thlen theina mun le a hlo om da ne ro an chut lok theya
a thlen hun tur tak soi thei ani lo na chungin Mizoram le marchak hi India plate le Myanmar plate in nam ton na active fault zone ani wangin thleng thut thei din huna kanom reng thung ani scientist te chuan kumsang ni somni paruk hi India plate nuai lama stress sa engine na sata wangin chiat na a thlen theina kum nai takani ti an soya he stress lo luan chhuana hian lir nghing a thlen tir thina zirchiana then kha chuan Mizoram a hian kumsom nga chungin lir nghing na tak thlen theina hi 10% probability a omti an chhut lok bok India sarkar lai pui chuan kumsang ni somni panga December khan seismic map thar ati chhuaka chuta chuan Himalaya arc le Mizoram telna mar chak mun then kha chu zone 6 chiatna na saber thlen theina ada thar hialani kha chu wangin kumsang ni somni paruk January ni sompanga a state level mock drill Mizoram poma an nei po khan Aizawl khupui chunga mun som chuanga le civil hospital Aizawl West College le secretariat te amun poimo thlangin chiatna thleng thut laka malak dan tur anzir chinani kha Aizawl khupui le hnuai hi lungpui khong tak ain shell le siltstone lungno atam zoka hei hi tuin alu thlang hian ane ma ema lungpui chunga hian tui atlin hian leile lung inkar kha anginga chu korong anga ngai theiani a Aizawl khupui chunga hian insak atam to massive drainage tui kalna a that tok lawa wangin kan tui man le ro tui hi le hnuai lama alut na sa hle a he tui hian le hnuai lama lung le a ichia a chu chuan le hnuai hi atinging na sa em ani India plate set na hian le chunga hian fault lines na sa taka siama heng le phela hian energy le tui atlin khom hian le kha alo pong theiani kumsang ni somni pali le sang ni somni panga chunga GSI Geological Survey of India le MIRSSC le ground penetrating radar manga anzir chianna Aizawl hnuai hi apum lauti an mu chuak boka ma se cave anga korong lian tak ani lo thung leinem le lung in phel ne na khat ani wangin lir nginga thlen changin leitui anga asut kwalna athleng theya chu chuan insang tak te ati tlu theiani ole khati zong kha ton chumata na kan puan theite chuni e Pawang Kai hero. tu tange Nangata. pawar thave khating ka nei mi Higher washing machine in kasuk sak chelom. 5-star rating ani avangin current a hello ma vortex pulsator amana vangin thomno asufai bi kle. Tafen glass amana vangin pona da pon a ing seve mai thelo ani. Chung ko tam takin pon lama te washing machine kan da china wangin amoi chha ve mai launan abadan omna bikhi tafen glass a khutor vekin anon siama. Higher washing machine hi in lamang ve cheu donya.